Анда пақталар тұрады, пақталардың бағасын білелікші. 135-125 килограммы ба? Мына бір тай пақта деген ұшыл бұл, бір тай, Ошоңыз қанша сом ошо турушу? 6,5 мың. Экөө биригип 13 мың болуп калат ошондо? Экөө, эки тай. Мынакей достор, ушундай экен. Бир тай пакта 6,5 мың сом экен. Майли, рахмат эже. Канча болду экен пулу? Пулу канча болду? Kim aldı özü? Siz aldınız mı? Akam manıraj bolup kaldı o. Ya bunu alıcıda. Mınдай manejler var eken. Baсын suraylıçı. Tak kim var eken? Siz qarashıp baka bir yerde? Ha, içkeride o. Mına manejler kançadan? Ne olar? 7,5 мың. Ушул эле эме же дагы бир элеселер бар мындай кошумча? Мындай экен достор. 7,5 мың сом. Кем болобу? Кем болот, беребиз. Жакшы. Дагы эмнелер бар? Сандыктар бар. Мына сандыктар канчадан? Булар чоңдор аракчинесин карап 18 мың, 23 мың. Мына ал эң түгүндөгү. Булар ошо комплект 23. Ha, комплектпи? 23 мың комплект. Булар 18 мыңдан берикилер. Мыналары кичинерактары 18 мың экен комплект. Ошол үчөө. Аркы светтер бар екен достор, ана ичкерде. Көк, жашыл, сары. Мейлі, рахмат. Содаңызды берсін екен. Мынау жерде сөрлер бар екен, тапжандар. Бұлардағы тартып таштайыншы. Салам алейкум. Жақсы беке? Сөрлер қаншадан? Сөрлер әке размеріне қарап. Мынау қанша сом мына ашылды? 45 мың сом деп отыр, шүк береміз. 45 мың. Ошо стол менен ми же? Өзүле. Ha, özlü. Ne oldu? Bunisi 40 мың сом. 40 мың. Narkısıca? Bu 47 мың сом. 2,5 мың uçur azmı. 47 мың сом. Бұл материал неден жасалды бұлар? Başkaları canға, қалған жері сасна бұлады. Сасна ба? Лактап қойып тұр да, сыртынан. Өзіңіздер жасайсыздар ба? Өзбекстандан келеді Ha, бұлар. Өзбекстандан. Разборный үлтте келеді. Ha, мынандай болып келеді екен Өзбекстандан. Ол районда бұл күнген бері орамыз, ардан. Анан бұлар чоғылтып сатады екен достар. Доставка андай мындай бар ба? Доставка по городу бар, аке. По городу. Номерді айтып қойшы ба? 0995 06 08 01. Мейлі, рахмат, содаңызды берсін. 38 мың алды. Патыр Путур, YouTube канал. Assalamu alaikum. Assalamu. Neler var ekan tarta turgan? Siz qarasizmi? Al jovanlar tartaylıçı. Dagı neyiniz var ekan? Pakta 130 somdan. Kilogramı var. Va, bir tay pakta qancha som onda? 6,5 мың сом. Va, dostlar, ушундай экен. Бая жогоруда да бирөөнү сурадык эле 6,5 мың дейт. Pakta баасы бирдей эле экен почти. Мына жерде төшөктөр бар экен, азыр төшөктөрдүн бааларын билип беребиз. Кыздарга сепке, тойго. Келиңчи, мына матраспы мына? Бұлар матрастар. Канча сом булар? Бұлар 650-тен отыр. 650-тен bir штуга. Мына төшөкчү? Төшөктөрүбүз 3 метрликтери булар 1000 сомдон отыр, данасы. 1000 сомдон bir төшөк, 3 метрликтер. Мына бардыгы 3 метрденби? Бардыгы 3 метрлер ошолор. Тегиз 1000 сомдон. 1000 сомдон. Кичине Түшүрүп бересиздер. Беребиз. Мыналарчы? Булар да ушундай сен, Булар деле 3 метр ба? Мына жабан канча сом мына? Илгеркидей жабан го бу? Булар 2700 отыр, ошо жыгачтан. 2700ден. Мынакей достор. Илгерки сан. Чакан жабан экен. Мыналарчы мына чоңурагы? Чоңдары 6000 сомдон отыр. 6000 сом экен мына. Илгери тайнелерибиз, чоңнелерибиз ушундай. Жабан болчу эле, азыр деле бар анча-мынча. Мына балыштар, жаздыктар канчадан? Балыштар
250 so'mdan mana ornament. Eng tugundagi, ha? Ha. Ondan keyinki? Ondan keyingisi 250 so'm. 250 so'm. 150 so'mdan bor. 150 so'm. Qizil. Ha, narxlarcha. Uldagi shunda 150 dan. Ona ustidagimda sheshapti. Ular pastelli. Komplekt. Sirtdan kiygizib o'tirgan nimasi? Ha, polnoy. Pasteli bor, podushkaga. Rahmat. Sodangizni bersin. Buni olgancha so'm? Bular 12 ming so'm. O'yma. Javonmi buldaga? Uldagi sana. Qancha? Ha, bunday javon ekan. Ochilib turibay buni. Son javon ekan. Voy, bu yerda ichine nimasi da bor ekan. Aqcha bekitib qo'yasizlar. Qancha dedingiz buni? Buni 12 ming so'm dedi. 12 ming so'm ekan. Tuyo sandiq deb qo'yib qo'shimni. To'y sandiq. Buni olgancha so'm? Bu 8,5 mingdan bo'ldi. 8,5 ming so'm. Tak. Tag'im ne? Buni oltin muchkalarchi. Tumchkalar bular jupi ekosi 5,5 ming so'm bo'ldi. Shiroki razmerlari bor. 6 ming so'mdan bo'ldi. Juna 5,5 ming, 6 mingdan, ha? Eko. Ha, rahmat. Buni olcha? Bular 2 ming so'mdan. Ular addelni 2 ming so'mdan ekan. Buni stol qancha so'm buni? Bu stollarimiz 1,5 ming so'm. 1,5 ming so'm. Yani usta MDF. Ha, men şuradan bir dalsım gerek bo'ldi. Buni ol detski to'shaklarchi? Detskilarimiz 500 so'mdan bo'ldi. 500 so'mdan bir danasi 500 so'm. Mana ol ko'rpa? Ko'rpa, paxtadan bular. Qancha so'm ko'rpa? 850 dan bo'ldi bular. 850. Ha, mayli, rahmat. Sodangizni bersin. Mayli. Nomeringizni aytib qo'ying, bo'lsa tigib tele berasizlar to'shakni? Chevarlarimiz bor, zakaz bo'lsa qilib beramiz. Nomerni aytib qo'ying. Nomerlar 555 86 37 71. Bak dostlar, nafşak sulu için nomerini de alıp koydum eğer kaydılsanızlar tigip eretken kızlarga sep. Mayli, rahmat. Bak dostlar, ol yerden çıktık hemen. Dağı. Joldan gerekli narsalar bolsa tartib ketaveramiz, chekeden batırıp tur. Ol yerde sintofon var ekan, sintofonni suraylıçı. Sintofon kilogramı 200 so'mdan ekan.